uKhuzani akawuvala umlomo ngento eyenzeke laphana emcimbini obuseMpumalanga la khona bekubungazwa khona iqhawe leKwaito music uZola 7. Lo mcimbi-ke lona bekuzobungazwa lona-ke leli qhawe emva kokuba-ke phela kube-ke ney'ndaba-ke laphana esikhathini edlule la bekuthiwa khona uZola 7 akekho esimeni esihle ey'malini nasesimeni nje sempilo la phela bekufanele khona-ke wonke umuntu-ke azophosa itshe esivivaneni asize yena-ke umzolisto ukuze-ke phela akhave zonke izinto kumele ayikhave-ke. Kuye sekuphuma-ke uhlelo lokuthi hayi bo ake kwenziwe nje i-event enkulu laphana eMpumalanga lapho kuzobe kukhona amaqhawe eKwaito music ngabala Mdu Masilela, Dr Shebeleza, Nestum, Big Nuz Professor nabanye abaningi. Khumbula uKhuzani bewuyena yedwa umuntu obecula nje enye i-genre futhi bewuyena yedwa nje umuntu obecula nje umaskandi. Hayibo kanjani manje futhi uKhuzani usikhathi esingakanani nje khona endimeni yezomculo bengeke kubize mhlambe obaba badala obaba uThokozani nabanye cha kodwa kwenzekile kuyidlamlenze irekhodi-ke lelo-ke sekuhlale kubhalwe phansi ukuthi yena wa-attenda umcimbi wenye genre wafika waba yedwa le genre le kakhulukazi-ke futhi umcimbi wamaqhawe. Hey awucabangi ubhalile-ke lapha ku-Facebook wathi hayi umlando uqophekile nangempela umlando-ke lo mawuthatha ukubheka kahle umlando nje awuqophile yena-ke idlamlenze. Salibongela-ke idlamlenze awusubscribe lapho uphinde ulike.